mwena kuria na maito roda wairimo wa kuria kuria Jathaini Gatondo North. Tuwaombea sana wakati huu kuna janga la corona. Ngai niegwika undu na rumwe mutigaire mbaina waja guthie rwetagwo kairetu wari mwega na ne njowe thaici andu mari nyumba me kijani kijani pale remote feature chini ya cushion, unaongeza volume alafu unatupa volume ya ufa. Ndio hiyo, twende kazi sasa. Kiatika akikuja mwambie leo ni Saturday, leo ni Saturday. Ndio hiyo na muthenya wa muthiri yes ndeciria atiriri andu tutumire mbica kana video ka 10 seconds uguo agithunguthe haria kijani agitume haria mutambo-ini wa Kameme TV wa Facebook yes acoke tag Jeff Njoroge na tag DJ Karis kabisa, tuiko tukiciona ni haya mwe kwa mwe. And also Twitter Kameme TV official Jeff Njoroge wa DJ Karis. Yes they wa Twitter itakuwa namna gani? Haya orodo na Facebook page DJ Karis and Jeff Njoroge. Na leo kuna birthday kadhaa. Leo kuna birthday. Na tuko tukirora ura guikarite. He mundu witagwo Mr Jeff wa kuria PCA Gateway. No ahoraga dashi haria Chariot. Kamata dibu baba. Mimi ni kamata vilivyo rafiki yangu. Jeff wa Chariot, salimia my wife Anita, son Brian na Gonjiri wa Chariot, pia ako mitamboni, show iko fire. Geithia muthutu wetabono muthuri owetwo Mr Elisha Kishode. Kegwa kohi huo murio. Uri haria Jet Black, thank you very much indeed, asante sana. And then ni kweli wate horo wa COVID mambo yamekuhigoka. Yes kuna wale ambao wako na jitihada yuko gekurania ni na mimi ndaigua andu marauga ati waigua wagweterwo wa Kenya wenzangu my fellow Kenyans yes no igua mukirwo no kukuringana na riri no na mure behave neguo you know behavior fata muno tondu is your responsibility. Yes tondu responsibility icon weri we okoru guteka responsible neguo rafiki yangu itabidi wewe umetembea neguo tondu ningine tunaona there are some people who are very arrogant or rather ignorant. Yes I think that's the correct word. neguo muda rekera maski ni kwa ni marageithania ni marahagana ni murokita kuhagi ndamwira we katana menya ni tuikahinda kari gugaka kigwa ngeikare mundu amwira ni kiega no geithikira wi haraya kina cumbi kolese ni theru haja ati that's paranoia drama you there na ni mundu muthomu unasema ni paranoia I think hena andu hatarathi wega, you need some adjustments. Yes neguo yeah todo again also it's good to be realistic. Neguo you know ko ate tutunete ikuori not to get ni maheni by the way yeah but we've seen cases I had marahuruka neguo marahurukio ne corona eno yeah kwina goti guti uthoma na ri no thoma na ri macio urona na kuma kihanika na kuja exactly. Yes so now once again tukoiga ati haria hothe uri we mucie kana ko we gari ni yaku rege we wira-ini just hore bisa kana ka video ga 30 seconds otome theini wa Kameme TV Kenya official on the Facebook page ya Kameme TV maudo makao bali mega and then tag DJ Karis and Jeff Njoroge and also Twitter theini wa Jeff Njoroge 1 at DJ Karis and also at Kameme TV Kenya. Mudo weto Kifeti salimika hewani, thank you very much indeed. Ugaga awala shata ateto Kifeti yetago Kifeti ngagikota na indo Kifeti Karisi ni aiga na kuringana na thesis ya miario ni hakoragwo na kaundu wokaga ge correlate na ritwa ria by the way kiria ge thiini wa description of that of that name yes
Ithini wa kibeti. Ritwa ru no igwa tari ngikoro tari kindu. Ai. Na by the way umuthiri. Ona ithu tigukioya thimu. Tachukua simu. Yes. Acho no jugia atiriri. Tuwe thimu ta ithano simultaneously. Yes. Nake Kameme TV, hello. Kameme TV, hello. Aya, ucio ni aba kura. Now, DJ Karis. Yes. Kuhihuo mulio. Halo Kameme. Jambo mingi. Uhoro waku. Kuhihuo mulio. Yabra kwa na kida amu chibra na kwa babya. Yes. Yegeria DJ Karis wera kwa ngadehu. Ndagaithika muno. Yes sir. Wogotoka babu kira ndani kia. Thank you muno. Wokoka ugawe ko na ko tio ko na kwa kuliwa muria. Kaya to kana gura kana belewa aya na buru nai. Peter now. Tajaribe bana baba na murio wotoka atia mani ba contact mani na murio kwenda baito je. To pare. Yey. Yo wa murio woto CDM kirato. CDM kirato. Goa tiwale tawa. Atareko. Kegoa. Kuhihuo mulio. Kegoa. Kuhihuo mulio. Shua. Yes. Kameme TV, hello. Jambo. Your phone has no data connection, so I can't help you with that at the moment. Ate? Ai gata ya. Ndinaigua. Tauga ati wahura thimu ri tiga withikiria TV ni yaku. Niguo. Yes, ni atukiguithanie. Tuhote gukeraniria wega. Niguo. Kameme TV. Riu ri. Mundu witwo Subaru Mount Kenya Shapers. Yes. Hena mundu witagwo riri. Chairman wa Mount Kenya Shapers mundu witwo IG Ngugi aroiga ati ndani ya show salimia Alvan Kinyua muremi wa muhuka ekoria the fathers Borowadi tiba Naivasha na members of the Mount Kenya Shapers. Hello Kameme TV. Kameme TV, hello. Kameme TV. Hey. Haya. Kama kuna shida ya simu. Kidogo kwanza. Jokea rege muthuri tagwo IG Ngugi. He group itagwo gikundi gitagwo Mount Kenya Shapers. Niguo. Muthuri twete muno. Asante sana mbona IG uraja tuko ndani ya show. Salimia Alvan Kenyua muremi wa muguka ari kuria the fathers. Borowadi tima Naivasha na members all the Mount Kenya Shapers. Thank you very much indeed brother IG. Da geithie mundu witwo Murigo Josiah Murigo, geithie mundu witwo Masharia wa Mwihaki. Asante sana Ben Githae. Thank you very much indeed. And Mr. Kirago ari kuria Plainsview Juja. Aroiga Kirago and family locked from Juja Plainsview, loving the show. Salimia Karisana. Tucheze Gathe wa Jerry wimbo ni Saitan. Kegoa Kohi Huamurio Machete Shwa. Wene Tudiga Nangania kana hijo kena tuda emoro megotire kendo mani ina sia mutumia na sia kwa ine moduri wene kaire tundiga nangania kana hijo kena tuda emoro megotire kendo mani ina sia mutumia na sia kwa Manyane chari yangu ukane tigere kumwira ni twariki
nĩ wakinĩte twathomaga nake Kagaita secondary na twarĩ kĩrathi kĩmwe Niĩ ndarĩkiri metinake kambirasinia Ti hĩndĩ twamenyanwo na rwenji twanyuire o hamwe Ndũkanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa Ndũkanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine Ndũkanamũithe mwĩre nĩ wanyendete Ndũkanetigĩre kuga nĩ twakicanaga Aya! Oh! Twarĩkia secondary kabira kana wĩra Injinia mũnene kwanja bara cia Embu Tũcokire kuonana nĩ ndereba wa tinga Akĩhe kĩbarũa kwanjaga makarabati Hey! Kabira nĩ wakinĩ na menye nĩ wa thiomo Mũhiki wanyu na kene niĩ ngaroga Wamĩrĩra Na njĩroroigire atĩ nĩ niĩ ngamũkua Kameme nitũ kũrĩ maĩ nĩ ndetĩkĩra Ndũkanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa Ndũkanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine Ndũkanamũine mwĩre nĩ wanyendete Ndũkanetigĩre kuga nĩ twakicanaga Aya! Nĩndĩhĩrie Juma Yona ũtukũ Ũru nĩ niĩ wĩyũrage Nĩ makwa ngũikare